Laipulan hayang subscribers lan noman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya yelak pa welcome na miyang bu china damnang tenyo teman moilan na chaya ana singaya lakchina se Kahtoknyu Ngaolan adam hakaya penang tening buwang piang 2024 to 2025 mongma teman Nagaland ma hanghi tui saulinglak ana hangke iya teman state a sawida talak hadau chiang ma tai siang ya pu Nagaland Legislative Assembly ching please sebuba session mani hat ngani soyangki tau ba session tai siang me Nagaland cha chonglak ane alau Ngaolan tang me tai ngau pu moilane newspaper mangiya penang hadau Ngaolan yo me teman moilane mongsang laka state budget chiang me tai nyolak ngonang state budget wang ngoya ngokam hai state a sawida tailak ngonang mi states lan me state budget a ngoiklak tu shau chine to no hoi to yang surplus me tainang Aboy teman Nagaland financial report or budget laiwande rupees 905.78 crores paki ngopu or deficit budget hadau ba session tai siang me Nagaland chief minister kaya present na myangbu ngiyangki hama hakke state cha deficit budget me kem gama mi kem yaulak chia teman moila na tay nyahu June 6 2016 ane cham inang June 6 2016 saume contractual and ad hoc basis me sokari job tawango pulan chingne mongmailang ngauja hakangonang Nagaland Legislative Assembly please sebuba session me tai siang bua June 6 2016 saume government department lili me contractual and ad hoc sokari tuisaw mengo pulana moilan regular ne menglakse Nagaland Chief Minister kaya ibu Ngaolan o charamnang Taukai hadawa chiang me yoi ngopu department ayi ayong lande tongo ngolak chine hadawo charamnang On 3rd March 2024 ni yelak pe on 3rd March 2024 hat nyu ni Nagaland state me polio day or ni ngolak hadaw ni hadawa nga ni ne menglak wang piang nga amai me bu nahalan 8 am me bu 3 pm dengoi se yoi nyoi me polio vaccine yinglak se immunization office Nagaland me bu Ngaolan pa ngopu idamnang Ngoiglak Lok Sabha election 2024 Southern Ngaolan Election Commission of India kaya mani hat ngani ibua political parties lane ane party woi palane chan min me myang bu wanglam min me ane ngau cha me ngau bu min me vota hadau ba party de yesikama hadau nyulom palom de hankai se ye ilak wongpong se yangki yoye auhi party yesikama auhi nyulom palom da mong yoi mong pu kiye vota hanna tamlak wongpong ane vote hanlak nyui chingne temple mosque church ane alo yope khambu nyui chinga yeya lak wongpong se yange Election Commission of India kaya ipung Ngaolan charamnang Urban Local Bodies ULP election na teman state me yalak se yange mongangonang adoba election manya saume special summary revision SSRR e-rolls or voter list de check lak chingne survey ya lak se inang e-rolls or voter list mebu atam voters lana winner ngaiklak ane atam voters lana hanna ngaiklak hadau chingne March 11 mebu March 20 2024 dengoi se ULP's e-roll chingne special summary revision ngolak se ibu Ngaolan o charamna teni bu Kahtoknyu Ngaolan halan sonang laibu moilan de minyong phana